I dobro jutro kolege, u dogovoru sa kolegom Belim krećemo na lovački sajam u Niš. Do sad nismo bili, a vidjet ćemo kako će biti. I kao što rekoh, krećemo na sajam lova i ribolova koji se održava u Nišu. Prvu kaficu pijemo u Kruševcu i odatle hvatamo autoput i gas. Krećemo dalje. Od nas do Niša ima 100 i neki kilometar. Sad kako je odrađena nova deonica puta, mnogo brže se stiže do petlje. A vreme nas je poslužilo, tako da smo uživali u vožnji. I nakon sati i nešto vremena stižemo do isključenja za grad Niš. Putarina nas je koštala od Kruševca do prvog isključenja oko 450 dinara. A ubrzo zatim i ulazimo i u grad. I on vam je najveći grad južne i istočne Srbije. Prema popisu beleži do 200.000 stanovnika, a tako je Niš treći grad po broju stanovnika u Srbiji, posle Beograda i Novog Sada. Nalazi se na reci Nišavi, nedaleko od njenog ušća u Južnu Moravu. Grad Niš zauzima površinu oko 596 km², uključujući i Nišku banju i 68 prigradskih naselja. A sajam se održao u hali Čair. I evo, stigli smo. Kartu smo kupili na kiosku odmah pored i iznosila je oko 200 dinara po osobu. Onda odmah zatim na ulazu to uzima čuvar i vi ste slobodni da šetate unutar hale. Čim smo ušli, zatekao nas je divan prizor s visine. S obzirom da smo prvi put na ovom sajmu, delovalo je malo, ali sa puno opreme, detalja, oružja i svega onoga što lov čini takvim kakav jeste. A osjećaj vam je bio isto kao malo dete kad odvedete kod Kineza gdje su igračke. Grad Niš, kao i organizator i učesnici sajma su se stvarno potrudili da iznesu sve ono što imaju i da ponude strastvenim lovcima. Bilo je raznolikog sadržaja, od prepariranih divljači, odela, oružja, opreme, pa čak i do nakita za šešir. Sve je imalo svoju liniju, red i način predstavljanja. Sad, što se tiče cena, tu je malo upitna stvar. Kao i svaka nova stvar puno košta. Pa tako da što se tiče pušaka, cene su išle pa čak i do 600.000. Kao i opreme za oružje. Najviše oružja je imalo u ceni oko 100 i više hiljada, uključujući i karabine i lovačke puške. Ali su stvarno sa izuzetnim radom i stilom. A mi smo to sve snimili kako bi predstavili i vam. Naravno, ko nije bio na sajmu već. A što se tiče odela, tu je priča klasična.
Predstavljeni su jako poznati brendovi koji kruže među nama i potrudili su se da svoju opremu izlože sa najvišim stilom i predstave neke nove kolekcije. Bilo je i onih koji su kupovali i onih koji su gledali. Cene odela su varirale od 4.500 do 10 i nešto hiljade dinara. A štandovi su bili tako poređeni da jednostavno nisi znao gde pre da se okreneš i pogledaš šta se nudi. Jedan štand sa ruži, pa jedan sa odelom, pa jedan sa opremom za ruži, koja je isto, boga mi, na ceni. I sve tako u krug. A evo i snimka par nama najzanimljivijih. Jeste da su po 300.000, ali tu je kvalitet zagarantovan. A pogledajte sad vi ovu. Cena jeste 600.000, ali boga mi prelepo odrađena. Ja mislim da se ona nama najviše i svida. A tu su i noćne optike, boga mi do 400. A s obzirom da su ovi okulari i optike po 400 i 500.000 i nije mnogo dati za pušku 300. A imalo je stvarno i onih prikladnih sa cenama od 30 do 100.000. To je ono kao ajde normalno. A tu je i Kanandi oprema. Dobar kvalitet je. I cipelke nisu bile loše, dobro, nije. A tu se predstavila i šumarska škola iz Kraljeva sa svojim programom i privukli veći broj posetioca i pokazala svoje umeće i odlikovanja, kao i plan i program obrazovanja. A posle nje odela brenda Karalić, nama najpoznatijeg. A kako da prođi sajam bez Zaim Pointa i odmah do njega Garmin oprema. A ovo je bio najjeftiniji štand sa puno različite opreme, od babilica pa do lampi preko nokčića. A evo i još jedan pogled sa visine. Odavde smo ja i kolega Beli rezimirali utiske i razmišljali šta dalje. A mi smo se potrudili da ovaj sajam predstavimo i vama kao i da ste vi bili, jer vredelo je posetiti. A to nam i jeste bio cilj. I drage kolege, posetili smo i ovaj sajam, a vama hvala na pažnji i dobar pogled. I viđemo se na nekom drugom sajmu. Svako dobro. I naravno, svuda pođi, a kući dođi. Zdravo, super.